Puni, but betul kamha yang itu kantin secara jena, but saskor you play, saskor you balon, saskor you iwi pan, but pin boys the competing jump. Papa koi wa ini kan kasdam jongksha nodality, baginya akan jadi saskor markeliam. Betapa sekolah ini tim pareng, banai terpedi kinam bang sekarang tim pareng ro, sekarang pasaleta on listening. Selamat datang. Sejuk isa juga, sejuk isa gitu. Kasih sama. Nanti di pagi sister, kita teriak ketika parish jongksha. Aktifan saja sih yang terkait. Nyanyi yo archbishop lepas ni ketika pastoral itu, nak kita jadi lepas dia di Fatah Jemles di Tibal ni, aku penting jadi kini dah orang, pasien dia kini mesti yang kini pastoral itu. Im kabamenta penkreru ya kabalashai samlawi piwan nakijaka ki boperu per mentangi dan harni akmar keduan hakmar jisu badan habreng jungi kai commission pakai kijingi jungi yalade nagabenta lashai kasni ni kwa bandong ki bakumno nagabenta kabalashai badia kabalashai kasyong hagijing penkre menta kasni Hoi bon ki bril ki ong ki samla kadai kalasyai ngidai bentong ka benta ban kre na ka benta lasyai kasni ki ai baro ki shong hakikti bijungi ra ya geding kna jong kris hakikti bijungi kashintur jungi kadai bentong ka mouthpiece ban kran yi ka basisya kashintur jungi kadai bentong te phiki khna samla na po chna moblang hato phidon ni ban ong halor kaneka convention mata ufnam archar apply hane hapo parish jongksha te hadin ba ngilawan phai na ka convention ngilapoy sisnang ngi kum ki samla ngi don ni ban ong se phi ki pai ba hawa chi sha ka ni ka convention kalong ka ka ba pen ngot nat yangi khaptam kala yangi shibun kiching min toy ha ka ba day bat kiching min sem chungi khaptam ru bangin nang long kumno bangin nang te kiching im chingi ha ka bangin ya rangkat bang tip yo blay bat bak kumno bangin la man pen he pen sanil de rangkat bat kiching kristan chingi te shibun ki la yo kiching hikai kalong sha ka ba pen ngot nat yangi khaptam ya ki breu ki resource person ki belawan ban ai chikren ban ai hikai yangi khamtam ya baro ki kena samla ki belawan ban shimenta kini ke convention ho sha kalong ke besngutenat bat ke ba isyong kun bat ke ba isyong blay da shisha ti ngaru tangkum tahi nakal yang cunga kini ka Shillong as Diocese Catholic Youth Movement ka ba arpuwe ka balong hapo ka parish cungi besngukumen shikadai bat ka next convention ka ban salong kadai hapo ka sun one ka ba hapo ka parish maulai te ngapensiluri phi ki para samla babaro nangi penginlet mansaki dalade yakni ke convention ke bansalong hapo ke parish maulai haus nem arhajar arpusan minta tunjuk in sebuah